Abusuya mamenchia na memo akwaba emra strong media GH. So Prophet Kofi Oduro ese our message e de ma Galmasyers ene Jubilee House yempanyimfo a omu edi oman yanim e de akoboshe asase ne so no ose our message e de ma omu abusuya ensem na Prophet Kofi Oduro aka ne nyina ye bewuram Galmasyers a ode na no atumi nsem ben e ne waka e de afa ho ye bewuram na de Prophet Kofi Oduro aka bia no yede asomo ebremu aha eye strong media GH se na yeda a yedi nkan a wo hweye ana wo ta hweye na on subscribe to channel na mesel se wo be subscribe da ubia wa kire wadwa fa video wo hwe ho na bibia no etimi aye kama wonumato na se untumi enidi doctor ese malaria ena ehaw dia adroba akopɛ ena metimi akamfo ama eno a ene TIME time heba mesha pebinom na ebeboa ediw akagiamo pa ebusa emprododo ayehwe se yebetu Galmasyers ase a emabru ni bi edenam protest so ensantrofo ni bi eka ho asem ewo TV so NHS radio stations ahodo no Galmasyers isi omo de omu nti se odogo bi enu abe na omu nya Galmasyers yi ne enya ne china yo Akuffo-Addo oni ye say asase ase nsu ase enua onyina ne yatunu no ene guo no se baby e hye na eden na unhu ho o adwuma ye asase ni ehwe eni sika na o skabeta de obehye no ba we ne wait ma behye wala kasa wo say sabo wo se kwa ye bekwa akoto because ne bo onye den skabeta na something billion na omkoto wo sia no munya sika ngoto chairman na we wo ye den ye be ye o adwuma ye say asase ase nsuo asase enua ya man ye be se no chama mo sorry mo se adwuma ni Ghana adwuma be ni Ghana o mpebla o se adwuma ni Ghana oh hard na senior watchman no the whole world ene pass no sikanko ene ko no wa asase ni ye be se na nkasa yani yadi asase ye be se na Akuffo-Addo utikromo so be gugala ogbowa won pebla o se adwuma ni Ghana be ma ye hustle o hustle anu make it more popular oh lie na all right won pebla na tina fie le bokro do eno na ya omo pebla aban bebo aban beko na so man kreti nyuma kala beko so obi kan kira aban se enyuma ni ho obi kan kira aban se enyuma ni ho small boy omamba party se mia menwa hondi ntina ho makom ma mekumi o mesese o kreti nyuma ne ye bejai galanne ni yedi etusi na begu ho mesese o kreti nyuma ne yesu ye bejai galanne ni yedi etusi na begu fom farm boy mi ko jariye menwa hondi ntina ho makom ma mekumi o aban we de nya so odin o my humble plea Galmasyers fo bro mi ko jare ebusa nsem se ye bi ena atrigger Prophet Kofi Oduro no se da bi se momo yaka Galmasyers asem anamu ntie dia ene ye montwen na de ebai ewo mo Yehowa na ne bekunkum mu nyina ebusa because we realize that most of our leaders are backing Galmasyers. Yeah. Most of our leaders are backing Galmasyers. You say, yeah, TRCS Galmasyers is funding parties. God will kill you. The scripture is this. He said, I will cast Jezebel on a bed, and all them that commit abominations with Jezebel. The scripture, please. Abominations with Jezebel, I will make them suffer. And then next verse, clear. I will kill the children of Jezebel. You know,
Penimunu a one or discussion which ya to pump action gano or telan cruise a chin will be heart attack. God when you meba chichire will come out. Missing ya me be cool. God will kill you. Yawa. Ya me be cool, Marco. Yeah. Turn this into a different version. The Bible said, I will also kill her followers. Yeah. Yeah. God will kill you. Next version. The Bible says here, I will kill her children with pestilence, thoroughly alienated them. And all the churches will know without doubt that I searched the minds and the hearts and the innermost thoughts and purposes. Another version. The bastard offspring of their idol whoring I will kill. Yeah. Bastard scrubby PM. Last version, NLT. I will strike her children. I like my language. The Bible said, Midwo be kunema. Midwo be kunema. Galam said, this is your announcement. Opa among us too. God will kill you. Kona mungo too. Yeah. But we can't be sitting here for people to be dying from kidney failures, leukemia, and all kinds of cancers from cyanide and mercury. You better fear God. God will kill you. Yeah. Before I like the way I hide it. Before I baton, ube huno. Uaha na ukagalam se hua. Mede wa share bradensa. Sika fin, sika fun, sika kankan. Moje sika. Sika fin, sika fun. Uaha na boy tu galam se mede na shenya mensa. Sika fun, sika fin, sika kankan. Dia mobeji edi nine. And I'm wondering, missing Yami be cool. Yeah. Immediately, yeah, in the air, bo. Cause na muni o mine bro. Mako. The Lord be see you and Nadia, whom I best all coin me away. Yamenoa, ubiku, atuacha. I'm a nipper who ato. Enti papa wi ani anim se wa wie oje na home wakasa kakra eye e no se da bi menya wie mo ma nkasa de ye hye makoma mu ene kwasi ada no e wo alabaster ha no manka ne nyina me ho ntome na edinti ene wo se oman no ye koyechi ne ye kofom na me prophet Kofi Oduro se mi remfi ya professor Mills etiase a na oye mampanyini no na etoda otimi bobagana fo nyina no otimi egeda nipa no bi asofofo ne bi na yakoshi abompaye ya organize Thanksgiving ya benyame ase na eboa moman no ekoso pa na abanya wote so ba ye die ase mi saa de mani nyina no omagya ye enti amagana ya tete apansam ya wiewie te se amoako ene adu abuja ene Jubilee House so agene de ye hye Kuntain got a mukan kind kuntain to contain a stable ready fear ye grow ye mo. Kasipeni munim. Ubia obeka all problem. Mosofuni Uganda, osofuni jinai. Memfa MPP no ho na memfa NDC no ho. Ubia mami BBN ni. Ena mempe me kase match no tie. Uganda how to say there is no direction. Minim sa wo party fa wo party ni jina abonten ho. Epon a now what they are to us. But any man koye. I went to a businesswoman, menene kasa say, bra. Business has slowed down. Business has slowed down, bra. Business has slowed down. So be a prophet akwa share exchange rate.
I want a prophet and a kubura. Utuni emane so yento. And I want to so oboka. Ti enumuni yo. Na we nechi ya butu nyame atwache. Emfane nyere. Kabo. Omampeni atame osi ase timi National Thanksgiving and Prayer Day. Na ya bompa yetu ome krashe urade nsani asire nyame to. Ene die mahure gina timpa ebo mo mfanya. Ena hwe baby o man no tia na etere. Aji eduane asofo na beka akire osi nyame di echi. You will jaya watch. I'm telling you. You will jagana watch. Jubilee House in Yame poor match. I'm telling you. I've told you. I'm telling the president of Ghana and his team, the Lord have deserted you. I'm telling you. Kapa paper said the nanke you would dimachi. Hey, then. Where did you get your steps wrong? Feed your dear Bia Modem Sabecanase. Ubia Obecachro, sir. Yamidi Gane, Chi, Buaya. I'm telling you. Unipaneniafra. And it's all because of Bonnet. Maya Bonnet. For a young girl near Tolam Cruisa no dem. Dear Duman Wayama Ghana, Nayasi a Jumano. Ayasi a Jumano. It is Omaya Mitimus is here. Bia Pesu to quite. Bia Pesu to quite. Do you know the number of passports that comes to this altar on Wednesday? Wednesday in Paibodura. Winning passports don't do about altars. You have no idea. As a man of God, I'm concerned. I'm telling Jubilee House, return back to God. And yes, sir, mobe bre serious. Return back to God. Nyaminwa wohunu mo mabo emfie bi atwamuno. Se man nyane antoano. Oh, trouble. I'm telling you. Ejedifu aya. Nipa baby on mom capital ashe. Gone. Yeti e fa de ka. E bo ho mpa ya ma o. Mo ye menum sa. Ebusu international say message we na prophet Kofi Oduro etimi ede eba abontene enra eda a yekopiem ewo na sorry na in fact they all can nyina no odika o shed said ye Ghana asia ya sabi ase ye nimpanyufo ewo oman ni mu o hwe said ye wo man asia ye beto abai omu hyebo akese ye ba ye be yesei but Ghana for no be say yate abre o adawu fro de ado na wie yo aban foforo de efew na wie ye aban foforo ba ede na wie ye ebusun ha e strong media GH myself say obekire wa your comment section afa video a wa share mu na obi a awomode a share ama unua bi ensa atumi aka kire wa dwen e wo galamsey nsensem any message prophet Kofi Oduro ede ama eye Jubilee House e ho na bibia no entimi enye kama edin no ede AG meda wase na mama omo ene hwe akrawo.